PHEOMIKASHAPWUI pangshap Chiwui mahutliva Khristawui mangā eina Varena nathumli pheokhami chithāda nathum ākha eina ākha pheomi ngarokta malungkhanim eina ningaishi ngaroklu Ephesianao kapikasang mati tuiza tumrada kani. Ephesians 4:32 Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Pheokhamiwui pangshapli ngazanda kala nemda makhuihai-asa. Pheokhamina itumli ningkhan kangasak kala itumui wuklungli-ningli kharit ngaveng kangasak sampang haira sara. Pheokhamiwui pangshapna itumli mangā muiwa ngasak shapa. Ephesianao kapikasang ākha shinili chithāda kapihai. Kaja Khristawui ashina itumli ningkhanmi jia itumui more pheomi haira. Varewi lukamishan kyakha hak mahakala. Varena itumli pheokhami hiva na ina sampangran palunga itumui mashun leilaka da pheokhami maningmana. Daniel kapikasang Chiwui tuiza chikoli chithāda kapihai. Lukamashan kala pheokhami itumui brohovere rawina. Kikala jila itumna ali mamyamada ngaishi haira. Ana itumli pheokhami hiva. Awili pak-kahai lukamashan katha kala thada leishikamiwi pangshap eina Pheokhamina. Tuipam hiwena Apostle Paul na itumli katsira kleva kikala jiakha ningakha malungkhavat kachipat yuishad yangshad wuklungli-ningli horser haulu da kahangna. Itum ākha eina ākhawi khangazan khawadli pichar sabam ngarok hayakha itum kipakala pheokhami masampangran samara. Kha na I matik machalak sailala Varena thada pheokhami takamaina itumla. Ākha eina ākha pheomi kangarok, shimi kangarok, kala leishing rok to ok tuihi mikumawa kawi mirinli kamatayana. Proho jisho Kristava ka Shongzā hauda ali kachipatali kala ali thikwai kasa aliena tangda PHEOMIKASHAPna. PHEOMIKASHAP hi khangazan makathuk maninglak mana kha pangshapna. Chiwui thada pangshap khaleya PHEOMIKASHAP mi ākha ngazanda waktishap kawai hotna sersa.